Nangana kona timo karigete ombondi ogoti Meru no Bishop buria riwa kieni kia kinoru kiterungu rwao nati kanini kanane ndibedrite bakire kia Pst Ezekiel weka michemani ya kanisa kieni chiringi ngire 18 na maana ile kontuko yele irenda Otumira kieni ndi abatire kwetha kiana na Sport Kenya akiwa inyawe ne mutumiria na bakenda kieni kila balazimika kwethira kinyao bakirea nyontobone kete kwa rokinyani minister wa michezo wa Meru no Elias murega itariri etumi pia Sport Kenya kwethira kirea kembeche nyinge kimambura yatia michezo muthuri murioki na kwathira nkuruki yani Meru munaniandikia invoice ya kuche kuhubiri kwa uwanja 3.6 million. You hire a crusade. Ni kumania miariji Pst Ezekiel odero urochumiriti na kuwa nombete kuri wambite sheguru mono nikendethwa gitumira kiniga kinoru onto rabotumite nandi mukarigete ambondi ogoti agende na county Meru no Bishop buria ethwa gichumiria na kuga ati bobo ni urongo nonto county Meru twenjene kinoru. Application ira tunenkereta ba utwira tunenkerine ontobobo konye maromba jara tongrete newe ete kuringithia anything to do with Kinoru Stadium nonto yorobuije Kinoru Stadium takakiri rungurwa the county government kinyaba ututungura tukwenda kuthithia function now tutakiri iwe gotwa Sport Kenya neo tutatoka apply na baga to charge kinyaba ututungo turi bishops ba Meru anytime we have wanted to use the stadium that's the channel tutakiri the Sport Kenya ega to charge na tukatana mbele na function yetu kwenda kuthura twenio so kulingana na Bishop buria agwete county ya Meru yombete kuria Bishop ojo chiringi ngiri 18 yake ntuko ichonde akwenda gwitirango guku ba ofisi ya kwa baretie gintu gikai muno gutwa neema chiringi ngiri jire magana jaire gutwa posters chiringi ngiri 3 gutwa flares chiringi ngiri 3 na sound system chiringi ngiri 10 magita jau ntuko chionde chiaringa no chionde ikangiri 18 please we would rather be honest please it's very 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 important so bautu tunanganire tayo na tomunankara the invoice chiringi ngiri 18 na magana jairi ontubara bwati baru ni minister wa michezo elias murega akera njira thimu agokeja kuthwa ni uma pastor ojo na biri gutarisitira ri milioni iji maunjio u nete produce in invoice iumaletie na county ekwariria mantu Kinoru stadium kakwaya Kinoru stadium for crusade au inaba ati tokethro ni to take responsibility kwene keni giki ni Sport Kenya na kagita karanto branda utumira keni giki kutemanto yege mechetho kapari agwa mbeje cieguru including inaba ati ko comprehensive Sport Kenya ikwethera the train service eu ne ikaomba kwethera etumero activities zaiu no ntitwe na issue nyakire activities ija ina chiengo chia after party maybe crusade kana kugita within the train service no toke damage akwe na irrigation igetairwa kieni kire piping kuomba gotikinyanga ikathoka na numenya chipopa out spring koraziu muthuri murioki oro TV mutujokangangi